Бой туугандар, муну кочкор деп айтсаң болгудай чиркин, аябагандай дадил кочкор бар кириптир. Бааларын билели. Канчадан келген аке? Таксы. 55-тен 8, тиштери? 4 тиштен 6 тишке чейин. Канча баш? 15 баш 4 тиштен 6 тишке чейин 55 миңден дүңүнө, жакшы. 15 баш экен туугандар. Мынассага кочкор деп ушуну айт. Аябагандай көп кочкор. Дадил кочкор бар экен туугандар. Бир ряд кетиптир өзү дагы. Telefon numarını alabı iyisinin. Telefon numarı aytıp qo'ysun. 555 55 60 61. Uş kızıkkanlar jana kеңири маалымат алам дегендер болсо, ушу номерлерге чалып кеңири сүйлөшүп алсаңар болот. Козунун кочкордун чоңдугу 4 тиштен 6 тишке чейин дедиңиз, э? Саудаңыз берсин. Шап, сизденби? Бияк эс жок экен. Көпчүлүктүн эс жок болуп жатат туугандар. Тура жагынан түшүнөсүздөр. Канчадан келген аке? 23-төн Айбек кандай? Жакшы да ака, өзүңүз. Аз. 1 мүнөт. Канчадан канчага чейин? 23-төн тегиз сурадыңызбы? 23-төн. 23-төн сураттыр. Тиштери кандай? Козу кочкору бар, э? Канча баш? 6 баш экен, э? Кам канчадан канчага чейин? Оптон бужа. 25-тен, э? Тиштери? Козу кочкору бар, э? Канча баш? 5 баш, э? 5 баш экен туугандар. Нассага туугандар, бу жакта да чоң кочкор бар. Соода болуп жатат, колдорун көрсөтүп. Болезнь Бехтерова деген оору менен 5 жылдан бери алышып келем. 2 жылдан бери ушинтип баудакка таянып калдым. Азыркы учурда 2 миллион акча каражаты керектелип жатат. Хумеранг деген уколду алышым керек экен. Ал аябагандай кымбат турат экен, жана көптөгөн көп алышым керек. Туугандар, колуңуздардан келишинче кайдыгер карабастан экранда жазылган номерлерге 50 сом болобу, 100 сом болобу болушунча которуңуздарчы. Сиздерден сураныч, жалгыз уумун туугандар. Апамды багышым керек. Апам болсо карып калды. Сиздерден сураныч, кайдыгер карабастан болушунча 50 сом болобу, 100 сом болобу болушунча которуп жана лайктан басып, ушул жерин кыркып алып, WhatsApp группаларга жардам иретинде таркатып коюңуздар. Алланын ыраазычылыгы үчүн ишиңиздерге ийгилик. Коёбу канчадан соода болуп атат? Башка элеби? Бул канчадан келген? Канчадан сурап атасыз? Жөн эле карматып кеттиби? Эс жок экен туугандар. Соода кандай болуп атат аке? Канчага болуп атат? 21,5 бербей атасызбы? Сиз канчага сурап атасыз анда? 25 кем бар деп атат. 21,5-га бербей атыптыр туугандар. Койдун көрүнүшү. Канчадан келген аке? 30дан сурап атасыз, э? Канча тиш? Козгоч. 2 тиш, э? Жакшы экен. 4 баш экен туугандар. Канча сурап атасыз? 40 сурап атасыз, э? Тиши? Козу кочкор, э? Жакшы экен. Канча болду аке, чоң кочкор? Канча сурап атасыңар? Кичине жыгыргачы. 55 сурап атасыңар, э? Тиши кандай дедиң? 4 тиш, э? Ойбой, мынассага туугандар, чоң кочкор. Болду. Канча бунуз? 18 миң тиши. 2 тиш болот, э? Туган, сен номер айтып койчу. Чоң кочкор борун сүйгөндөр көп да. 222 220 229, э? Мен тартып болот, Все, макул. Таксыр канча сурап атасыз? 24-төн оптон сурап атасыз, э? Тиштери козу кочкору барбы? Козу кочкору бар, э? Козу кочкору бар экен, 24-төн сурап атыптыр туугандар. Тура жагынан түшүнөсүздөр деген ойдомун. Ден соолукка байланыштуу ушундай тартылып жатат. Чеп канча болуп? Канчадан келген? Козу бар 18ден болот. Козу бар 18ден. Козу кочкору бар. Калгандары? Бар эле же бардыгы козу кочкор 18ден, э? Тиштер дейм да канча баш?
5 var. 5 baş he? 5 baş 18 mingden soravatır. Kozu koçkoru var. O mo kişneki iç. Bu kozlu koy. Kozu bu koy ha boktu. Kança bu? 23 kam var. 23 kemi var eken, toktu eken. Erkek burgaçı bu babası. Kurbaç. Burgaç he? Ha, жақсы. Ona çoğun koçkor kimden ken bilbeysiz mi? Moşni çoğun koçkor borun. İyileri yok bolup jatat tuğanlar. Geliniz tuğan. Ötüp keteyler. Kançadan ken ukam? 23 dön he? İşleri? Kozu koçkor var he? Ha, жақсы. Kança baş? 4 baş eken he? Aka kançadan ken? 23'ten sizlerden be? Общий ошондо 8 baş he? 23'ten eken баары koz koçkor var. Semiz kozu kança eken aka? 25 surata. Tişi kozu koçkor he? Ya bu kozu. Kozu koçkor. Cününün ele bilinip turat ko çirkin. Kança boldu soda berilbegen? Eң патовок бербегениңиz? 21'ge bergen joksuz ha? Aka kançadan ken? Esi jok eken tuğanдар. Çöp kançadan ken? Ese. Mo çoğun kança? Koçkor şey. Çoğun koçkor 40 ming so'm surap atsa tişiçe? 4 tiş ha? Narkı maydalarçı? 22 mingden urgaçı tişleri kanday? 6 tiş ha? Boz kısır var. Birösü boz, birö kısır ha? 22 mingden dediniz mi? Vallahi. Ava kança surap 22 tişi? Emi jarı otat kozu soluk eken da urgaçı. Kança surap ake? Naraka. Ukan jok tuğanlar. Kança surap brat? Kança surap 25 surap atat he? Kança surap atat? Şep kança surap siz? 18 mingden ha? Tişleri kozu var he? Kozu urgaçı? Urgaçı kozu var eken tuğanlar. Kança surap ake? 20'dan koyup verem. 20'dan koyup beresiz. Tişi? Tişi 8. 8 tiş boz kısır. Kısır he? Telefon numarı yazmaysın ha? Çok. Kançadan ken aka? Assalamu alaikum. Kançadan kançaga çeyin? 18'den 25'e çeyin. Tişleriçe? 2 tişten kozudan 2 tişke çeyin mi ce? O kozu 2 tiş dağı var. Al. 2 tiş. Aha. Kozudan 4 tişke çeyin eken da. Жақсы eken. Ава sizce kança surap 25 surap atasa tişi 6 tiş. Boz kısır. Kısır he? Görüp var yani. Görüp var hayır oğlum benim behtarım. Kança oldu aka? 16'dan alınıptır. Kançadan ken brat? 33 kem var. Kançadan kançaga çeyin? Oşonu aytıp koyçu. Barlı 33'ten be? 33-35'ten he? 33'ten 35'e çeyin. Anda ene baldardı görölü. Eko ene ola. Tişleri kanday enesin? 2 tiş 4 tiş. Kozu var içe? Erkek urgaçı? Ekoten erkek ha? Boğuz bu kısır var. Kısır ha? Tişi kanday bunun? 6 tiş ha bunun ha? Ava kança surap? 28, 20 kança? 22 ha tişi? 2 tiş boğuz kısır? Kısır var ha? Soda kanday oldu aka? Kançadan kançaga çeyin boldu? 15'ten 2 önü surap ataba? Tişleri kanday yok var? Kozu var ha? Kozu koy kança? 27. Erkek mi babası? Tişiçi enesi? 2 tiş ha? Birinci babası o. Kança so'm tavaş boldu ortada? 16'dan aldı o. 16'dan. Siz 15'ten surap? 2 mingden laş boldu. Mingden 2 ming. 2 koygo. Жақсы. Оптон 20'dan ba? Tişleri kanday yok atken? 4 tişler? 2 tiş 4 tişler ha? Boğaz kısır? Kısır var ha? Kança baş? 11 baş. 11 baş. Ene ava kança eken aka? Ava?
Ene baba qancha ekan? 30 kam var. 30 kemi bor. Erkek bu babası? Qo'chqor. Qo'chqor. Ha, bu enesini tishichi? 8 tish, ha? Ha, yaxshi. Sizniki qanday? 2 tish. Qaysi baba? Babası? Nargın balası Nar- var, boz. Bu boz, bu baba bu, ha? Babası erkek burgachu? Erkek. Erkek, ha? Tishi? 4. 4 tish. Ha, buni quch? Boz. Göten 4. 4 tishlar, ha? Qanchadan so'rading dedingiz? 35'ten. Ekoni 35danmi? Evet. Endi baba men qo'shuv. Ha, yaxshi. 35 mingga 70 ming so'mga qo'zisi men olib kelsinglar, tug'anlar. Isho birosining babasi ichinde ekan. Ava qancha so'rayapsiz? Endi avani. 34. 34. 30. Ha, 30 ha. Tishi 8 tish. Qo'zisichi? Qo'y, egizmi? Erkek urg'och o'xshaydi, poxodi. Ha, urg'och bor, ha? Ha, yaxshi ekan. Qancha bo'ldi ava? 19 dan avunibdir, tug'anlar. Qo'zi qo'y qancha aka? Qancha? Qo'zi 30 kam bor. 30 kam bor, ha? Erkek burg'och babasi. Bozlar erkek ötedi. Ekoteng erkek, ha? Tishlari? 6 tiş. 6 tishlar, ha? 30 ming so'radingiz dedingizmi? 30 bin kendi var. 30 ming kam bor. Soda qanday bo'ldi? O da bolu da Eng patovi qanchaga bermedingiz? 24. 24 ga berilgan jo'q, ha? Ha, yaxshi ekan. Keyingi video javob sog' salomat bo'lingizlar, tug'anlar. Har bir bosayotgan laykingiz, yozayotgan kommentlaringiz keyingi video chiqishiga sabab bo'ladi, tug'anlar. Andamasam keyingi video javob sog' salomatda bo'lingizlar.